Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Temaşavan heca selamu rahmetu berekette khuyta se tevekka be hanş khuda jarakidi. Sekran rahbet TV ama meyvani mala ve seyyidina menan huzra ve hazra seyyidina bkhairatın. Khira khudil ve khuda jvarazile inşallah. Ecma'in temaşavan heca ve ki her demin karim dema beşa yekem de persi khosara telefoni persi seyyida inşallah bersavan bezindi bide. O de beşa diyem de ji persi khosara واتساب برسن بنفسكي ان شاء الله سيدا برسوا واجب بده معنا هناك تماشوان ما واتساب ديجرن ام واتساب بناكن برسي وهبن ون بنفسين ان شاء الله سيدا جي برسوان بده دسم برسكه جو دس بيبكم سيدا بي سونت قالوا سونت كيجا كفارات لي هي كيجا سونت كفارات ناكوي كيجا سونت گناهي هي مرب سون بخو Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bi nestaîn. Ma'lum Xuda azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de ad ben Xuda nekin alet jibu hatiri menfiatu ve garade xo. Yani Xuda azze ve celle Rabbi kainat Xuda me em Xuda son jibu mali hin ka zafkin. ومسا حقيوان لابكن ابيا غناكي كبايره يا صون انا كي صون بخو بفلان تش منكريه وزانك كريش يا مكريه وجا بمنكريه ببيلك صون بخو شريعه الاسلام ده جواده يقولون يمين الغموس يمين الغموس او ايك خوي خود اجري دا نقط كه واجب كه او انسان توبه كي باش نكه اويب كبا اجري kefareti ve içtinle. Misal an kefareti ve gere tövbe. Yani biz zanayı bir dereva son. Zanayı bir dereva. Xudayı sondan filan işim ne kiriye o kiriye. Ya men kiriye o halbuki ne kiriye. Mi filan zil gotiye o halbuki ne gotiye. Mi ne gotiye halbuki gotiye. Yani filan mer bu filan işi kiriye o halbuki vi ne kiriye. Elhasıl sonda bir derev. Sonda bir var. Şurada kutun yeminil gamus. Yani yemina sonda ko khoye khud agre da gams yani noqi agret ke illa ev keva agrek tövbe ki baş neke jibervi havay insan gere tehlike ki mazne günahı kebaire husan bir hak hukukan daven husan mahkemede karşı hakimi şeriatı son bakın tehlike ki mazne ana son yeki selam derdim aşağı hem bugün o sıra kafareti çekiyor bir sakın inşallah. جواني كلامك خيراتن جوان Alo. كلامك بلا برسالة همدش خوجا كليبا بله از بنجي تلفزيونdan خوجا هنال sen نويجا جلا واسواس بينا ماز نويجا خنظام چند كات كنا واسواس شايطان از كتم كام سيدا برسي إن شاء الله وكيان برسي وهنا خدش ترافي بت أما خدي بين خير خوشي إن شاء الله سر شعبة أهلا وسهلا جارك دي جواني السلام عليكم علينا عليكم السلام سيدا مرا دعا بكم بشي إن شاء الله سوريا مı سيدا جارك olay ekseri mederbaz bu بله Naha mı nizam nay bir ama mugo az adak şercekim yoksa kurban şercekim na hükmayı çiye az se çı şercekim يعني تنافي حيوان كتشكي جو yani te bir ama mugot ama mugo adak yoksa kurban nay bir ama حيوان تبع حيوان بليكر يعني تقول هذه باز شرجك مثلا mugo az pezek şercekim بازك شرجك يا تقول يا نزل بيجي قربان بت نايبياته aynen glosa كلام سيدا برسي إن شاء الله وكنا برسي وهنا برسي وهنا بمقو na خدش ترازي ben مرا دعا بكنا أمانتي خدي بين خير وخوشي ده إن شاء الله سيدا كلامك Peki son bu beje filan tişt mesela min nekiriye. O berat kanaata yüce nekiriye paşi hat bile yükü kiriye av son cera kefare lazım. Yani tabi yansı son. Koya filan mervi filan işi nekiriye o kiribe bir nazani ku beje ne ku bilerek beje. Kanaata yoruldu. Kanaata yüce paşi yanlış deri ev yani kefare led keve.
kefaret خدا Kur'an-ı Kerim'de ya kolek yazar kız ki koletinin ya 10 merva terkina 10 merva serisi ve ivari evi yemek ziya hışk bidavan ko ev şanlı defroşun çeydkin yemek Yani xwarin bive de heva ve loqotê nam de wala. na çenabe yemek bijani çenabe serisi ve ivari yemek ve hışk bidavan ev jî ev kune ve kare de habab cilbike Cil mesela gomrek gibisine, atlet gibisine, çaket gibisine yahut gorek hatta ki fakir ve de fakir ki gorek civan bistine dibe kafareti sondu. Eğer esbi evare bedin neden ki? Sebep ivari. Lakin eroki. Eroki. Xorun be roy hem serisi mi ivari. Yani şeriatta İslam'da yemek xorun serisi mi ivari. Tabii ana millet nivru serisi ivari de xo ki zede. İcare son pol sertişki o bara rastları ve filan tişkiriye o kirbe o kafara bina kebe. Me filan nekiriye o son pol sadece rasti son pol evci kafaret le nakebe yani. Jibervi havayı son yani peygamberime hatta hakiban ticaret bedbi son zede son khun yani son dibe sebebi firotuna mal ticarete lakin dibe sebebi bereket siyamal. Gere merviz bu menfi. Ticaret ederek hoş. Yani sede son naxo son basnine o son de be ver be derevci gere merv xda neka alet ana prahana şeriata İslam'da yekvere mesela hakkiyet ke evi hakkid be emine. Mesela şeriat son led xo wi son xo be emine ne imbe evi bi hakkı ve roja kıyamet bi sine ev sonda be derev xoyi xo mustaqi agrit. Müsaade seyda bedahab telefonu mehane. Selam. Jibingole kelamkum khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seyda Rab Müslim, selam Nevi Rabbici. Aleyküm selam. Kadici var razı. Sayılın pırsa akı bitirgi bir pırsın. Böyle kelamke. Şimdi benim yeğenim Amerika'da çalışıyor. Evet. Çalıştığı iş yerinin sahibi de ben faizli çalışıyorum. Yani benim kazancım faizdir. Bu durumda benim yeğenim bana diyor ki amca diyor yani benim bu adamın yanında çalışmam caiz mi değil mi? Ne iş yapıyor niye? Hep faizdir. Lokanta işinde çalışıyor. Yok kendisi işçidir çalışıyor yani. Lokanta yemek satıyor değil mi? Heh. Ama sermayesi mi faizden mi oluşuyor? Diyor kendisinin sermaye Nasıl? kendisinin sermayesi değil. Yani Tamam, lokantayı işleten lokanta sahibi işletmecinin sermayesi mi faizden midir? Heh, evet. Tamam. Soralım size inşallah. Tamam. Allah razı olsun. Ecmaîn Allah'a Allah'a emanet. emanet olun inşallah. Ehlen ve sehlen. Bittiyse kelamkum bkhairatın. Esselamu aleyküm. Aleyna ve aleyküm selam. Seyda mı parce que Khuder Hatib dewa. Amin. Şeva ibn Khoş. Recep razı be inşallah. ختمه delil çanki txuynan Seyda. ختمه salih. Beli. İkam size pırsın inşallah. Tamam Khuder razı be. Khuder Hatib dewa. Khayri hoşi de inşallah. Seyda mesela sonda çiki bejin mai Seyda. Tamam bu ne çıkma bu. Seyda gom kurban çikiriye. من نزك يوك بي عداق قالوا مقوتيا نزر بي قربان بي شرجكم انا برناي بيدم قالوا شبكم Ana kurban, yeki kurban ki min nezir ver, min farz ver, min vacibe, ev ya vacibe göre şercip ki. Lakin adak Nay bilavi. Ne adak ne Arabiye. نزر Adak Türkiye. Adak nezir. Yani binyada nezir lakin ne biravi adak yani kurbanın sünnete. Yani binirdi İslam'da kurbana farz her vacib ke ne başa. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diye kurban yani ev sadaka mecburi ki insan khul nezir tkin vacib tkin ev mali cimriye itmaat edersin. Yani ez falan şey bikim ya Rabbi küçeği ve el sadaka kirayet ettim ki falan işim kade. İrabet adak nezir bike ki ya Rabbi falan işim bqadini falan khoşim bazı ki ezici kurban gibi bazara khadira. Merv khadara bazar nak. Ya yanlış yani. Yani kurban nezir ne başa. Bir bir ezib dıraya khadira kurban ki sünnet. Gotiye evye Ev yani şu ki nay bir İsrail nak. Sünnet ki savdi be. سيدا قوسل الميجي وسوستي مثلا ده بلا من التزام مشاركات كديه قالوا شبكم
أنا وسوسة من الشيطان Peygamber'e medve el vesveseti min şeytan. Per insanı ki vesvese etkin şkul meji tertkin, dezmeyi tertkin. Ha medye malla bu jivanlayın istediği hatta ibaren bel müstakibu. Dezmeyi tgud tekrara nivrot ki hatta bu asr. Şu berdere camiye disa tabi vesvese çeyib daha bel müstaki hatta ibaren bel müstakibu. Yani hingene alime per alim mazın tibi vesvese doğrudur. Limeyiz lakin kalmeyiz bugün. Vesvese ana Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çaval meyiz kiriye. Xuda çaval emri bilmeyiz kiriye. Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman ve Ali ashabiye Peygamber çaval meyiz kiriye. Ne evin? Hazreti Ömer ve Ömer ashabi ki Peygamber cerki bini khani ki de derbası bin. Ser khani ki av servanda dırca. Habari Hazreti Ömer ya khoye khani. Ebu avatte necis bu ya tahir bu. Hazreti Ömer Bey ne bilecek? Ve neyse gelme har tabi şu. Ev zahmetiye o vakti emni Asıl taharete. Emni zan yani asıl taharete o yani Khali Teala bi inna Allah yuridu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Hadi vesvese jri vesvese hem Allah ki havali me en dindar en alim en fasih ve beligh تلميذ ناكي تما ناكي ولا حرام هناك هذه ابنيتم يعني انا بني بيغمبري ما ساند بلاد بيج بيغمبري ما عليه الصلاه والسلام رابيه سلميجي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي حصابي يك نقول نويت يك جار كيشنا كنا قلبي خدا نيت ابن القيم الجوزي حطات بين امام الشافعي قلت ولا مال قلبي خزي بزمان خزي السنه ابن القيم الجوزي بامام الشافعي تشكي صنع قلت Çünkü bütün mezhepler niyeti kalbi. Mahalle kalbi. Eti kalbi tabi Allahu Ekber. Yani neveytu onu İşte go Allahu ya da bismillah. Bis. Vana vesvesene. Yani hatta da sebep kulmece insan batal be. Hatta İmam Gazali rahmetullah aleyhi devani ki vesvese etkin parikul zahiri dinlerin, batini nanerin, ashabi peygamber ve gona döner. Yani ev cilleyvanu zahiri ve necasetu ne necasetu batini nereden, batine van temiz. Manavi sakine. Manavi nereden? İcana insan parikul havalar niyet akbasını o neveytu. Ya mulakat kırnakir var. Kad ki mesela teccar ki mesela insan da kısası. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam car kilmiş ki dırk ata kirev selam da çepistaki da diyor. Ashabi قلت يا رسول الله الميز قصاك مش بيه قصر بيه دركة بينار مش تماما يا رسول بيت دركة تاكر جماعة البرسالي برام دركة تاكر يبدأ دركة تاكر Peygamber lisatte de okul haberdayı de peşi dırkade nişte. Yani dini Xuda da suhulet heye. Nabi bir dini İslam'e dini yusreye. Kolaylıkı. İca hinkiyene habere şeytan tıkın. Habere Xuda ve Peygamber nakın. Van ulema İslami nakın. O yokul ser giram bükün. Hatta bir alim ki سلسلة من ريح رحمة الله يقول من غلظ الله عليه كيف سنة جرام كأخذ يسوي جرام Diyarbakır Keremke خيراتن سر شغا تيجي سيدا Keremke توريكي ما هو سيرسن بله أنا لسر حيوان قريدي يعني دبشين فايسز بدجا ويا تجوير دبي شيء شو يعني شو دبي شو دنوه دبي هم بيج جوا حياة دسدي بفايزة بفايزة ولا دواء دولات حيوان حيوان ده مثلا حيوان هم براد دوان السر كبي حيوان ده فايسة يعني خارجي كبي بوتاكي ازويج ترافيشن وبرا ده خارج كبي بوتاكي يعني تخاني كي جرتي كي بوتاكي قرب قارصة تشكي به أري قارصة جت تشكي هذا ووقت شحات مليار ده دوسيا يتدي فترة في خانق شيء مليار كبي براد جره أويا هي يعني ده حق دوسيا هي حق سيغورة حيوانة لا تشتهي كامسيدا برس إن شاء الله مياسكر كامسيدا برسن أهلا وسهلا من خير خوشيده ميرسيني كلامكم خيراتن ميرسين Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam bir sorum olacak. Buyurun. Bu emekli olanlar için bir 20-25 milyar arası bir 3 yıllık sözleşme yapıyorlar, promosyon veriyorlar. Halal mı, haram mı? Promosyonu mu? Evet. Soralım size inşallah. İnşallah. Var mı başka sorunuz? Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Ecmaîn siz de Allah'a emanet olun inşallah. Seyda dedi ki izleyicimiz benim yeğenim Amerika'da çalışıyor. Evet. Çalıştığı iş yeri lokantadır.
Ama patron demiş ki benim yani sermayem faizdendir. Yani zaten şey memlekettir. Diyor acaba bunun parasının durumu nedir? Şimdi kafirlere çalışmak İmam-ı Hanifi fetva vermiyor. Diyor onlara kölelik gibidir. Len yeceallahu lil kafirine al mü'mine sebila. Allahu Teala kafirler için müminlere ki reislik, riyaset yapmayı müsaade etmemiş. Ama bütün İslam alimleri, başka mezhepler diyor bir insan bir kafire çalışabilir. Hazreti Ali gitmiş Yahudi bir hanıma mesela koyudan çekmiş. Yani kovalar Resul çekmiş her bir kova bir hurma ile hatta 18 tane hurmayı alıyor gidip o ile Hazreti Peygamber Aleyhisselam Hazreti Fatıma yiyorlar. Yani insan kafirlere çalışabilir eğer çalışması halal ise. Yani şimdi kafirlerin malları zaten hepsi halal ise. He? Lokantada bir sorun yok. Yemekte. Orada sorun yoktur. Mesela içkiyi lokantada içkiyi bu yemek yiyenlerin yanına koysa ya onların yanında olsa içkiye hizmeti olursa bu haramdır. İnsan içkiye hizmet edemez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam içki hakkında 10 kişiye lanet okuyor. Birisi mesela insanlara servis yapan. Ya kamyondan indiren ya bunu mesela raflerde istif yapan. Yani size şunu soruyor. Eğer o patronun zaten sermayesi faizse bu adamın çalıştığı helalse sorun yoktur. O halaldir. Yani şimdi zaten malları hepsi haramdır. Evet. Yani onları çalışabilir. Haram da onlara aittir. Bu adam haram faizden alsa bir şey olmaz onun için. Size bu hatıma salih devre salih çavayı. Ana hatıma salih diye çıkıp satında. Hatıma salih ashabiye peygamber ömür boyu her ro Kur'an etkendir. Mervici en Müslüman gerem hatıma salih yani her ro emri Xuda bey Kur'an neyli. Yani roki imkanı ne bu? Ya pireki ket adeta rojini qasab ke başı. Neke jiti gotun ku her otkhani. Lakin ev xitman salih peradan xwende pera Kur'an'dan xwendin tinne. Ti delil ki ji Kur'an'ı, ji sünneti, ji van imam-ı mezheba ki insan ki Kur'an'ı pera xwendiye o evkavi mukafatı evet çıkıyor satındı. Yani ancak ki alime fetva ve ola bir tuvali mala mebxoyin yaxut her insan mezheri bxoyin hakkı ve hatınavi. Yoksa Kur'an pera nayxwendin. Yani ana bir adet devre salih bize yek demre tibi ola evet den izahin ki için seri mücadele geliyor bidemine ya kesinlikle xwendina Kur'an'ı pera tenedi İslam'da. Hatta vallahi ki alimi şeriatı alimi asri dibe ki pera da xwendin günahı ya xeyiriyatında. تتش قرآن زاني بخينا مريه خزي بك الشريك دعاء بك يكي قنزان دعاء بك يعني زاني في الصدقة بدا يعني الصدقة بقول والله بخينا Peygamber medeki ki kulu Allahu bkhayna ve khira jarki Kur'an'ı bkhayna. Etrabite perabdi halqi o nizam tkhayna na khayna. Yeki mel sliva habu şu sermezerdik ola. Yeki ne adı var ka yasin go müdicid hiç uçum servi. Müdicid hiç yani Kur'an yemmel'aba. Vallahi ana sliva ve cami ki nizim ala mahabu. Çünkü nihayet Kur'an'ı bana yepyeni Yasin-i Şerif tabtila qatyana o süretini neyim? Yani bir asıl peramel Kur'an'ı kadar da la teştaru bi ayeti semenen qalila. Ve be ayeti men pereki hindik nekr nedir? Size aslında niyetim millet başı vaniş kodun ama bir işi istimar. Hayır, ana bir peygamberi medbeki ilmi ka alacık pera top ke la yecil arfa cenneti bina cennet cinacı. İşte Kur'an kelamı Rabbi alemi. Mer Kur'an'ı ka alacık pera yani yazığa Kur'an-ı Kerim innehu la Kur'an Kerim'in fi kitabil meknun. Ama şu kadar harro gene bukhuyne gene harro bukhuyne u başı. Vakti ro ki imkanı yine bu roçun bukhuyne yani. Bir ki mesela adeta bu nakhant roçunu devam. Koyuk harro bukhuyne yani. Mesela size de hep telefonu mehane. Car ki Diyarbakır kelam ki khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seydam hivya da'at ma'waze. O da razı be inşallah kelam ki. أنا مش قلت له بعد قران بسؤال مهني بلا كلام كه سؤال أول سيدة في رقم قرآن يقولون ذهنك جدا yanlış معذبة günahiyet neye? Yani bir irade o yanlıştı ki. Bir irade yani yanlış ki ince jara vesvese çevirdi bir azib başka. Yani bu yer. Evet diyor ki Seyda Ecim Melletiye Fahriye değil. Bale. Zekat limiti nasıl derse fıkhiye gidelim yani derse kadar değil. بله كام سيدا برسي إن شاء الله ما في خدا لا سر شعبا بين خير خوشي ده
جاء قري كلامك بخير هاتن. سيدة السلام عليكم شباب بخير. علينا وعليكم السلام بخير سلامة إن شاء الله. السيدة الصديق أنقرة قرم أصدق وعزك شوري ما باطماني. سر جاوا. السيدة أسقلام نفري وقف قل أخلقي إيصال هي قاسقو سيغور تجبوي عردا مرف قاسقو كحرامة أن حلال السيدة. قاسقو نوسا. أسقلام جرى ديجن قل أخلق سيغور تاسي. تمام. قراقlık هي yangın هي نزات شيء var. آفات هي تيدا كامل سيدا برسي إن شاء الله. تمام. أما خذي بين خير وخشيدة إن شاء الله. جعبهم سرسرين. أهلا وسهلا. سيدا قو حيوان دولة حيوان ده شيء قردي ده. زبو خاطر قردي بده تقدر مختار حيوان تهبه أبيك عادو دا قدر قارش هم بريوي ماكي تهبه تخيف وتكي أمي خاني تشكي هبه. سیاجی گو گره حیوان سیغورتاد که و پرده ده بفایز او حقی دوسته گوستینه والله بفایز اگر که مثلا او سیغورتا کرن yani او şeriat fetvana aldı. O mecburi ana seda. İnce güve mecburi devlet bike mecburi be fetvacılar. Her khani ki jbaqi bisini mecbur. Yani eku ali devlet de ve mecburi hatta mesela alimi İslami ben se mecburi biyevek zarureti. Vaktik mecburi be ev fetvavi alim dedin. Lakin mesela keyfi ve necaize. Sigorta kirin yani kasko kirin caiz nine. Ama bu mecburi caize. Lakin mesela tabii ana ser hayvan da ya yardımya devlete gerçekten yardım tike iyice insan mesela tabii ipotek khani khud ke ipotek ya khud mesela وكأك وانا رهن صرنا يعني انا ملتي ما كنت دولة سنة كي وقنجي ملتي كي بهري دولة يجندي هي بخون يعني اوزرنا حقيقة ديك تيلين بزاد كي دوسيا براسي جرد بيجن إسلامي دولة إيه بانقة تيلورا مزاد كي كنترول كنزات كي ولا حاصل دوسيا حاضر أنا دوسيا برا دوسيا ملك تيقول سيدا تيقول خالد يعني كنت دوسيا برسيبة لكن كنت زيادة بنابي دوسيا بكفايزي necaize ancak mezhe İmam Malik İmam Yusuf ki alimi asıl bir vakte kudu bini enflasyon da ve caize yani gerçekten millete rav yardım ki mesela evka hayvana yardım mesela hayvana mesela yardım yakudun asnafa dın çiftçiye ve alikariye şu an alikariye bistini lakin mesela bünyata dosya ve evtayı mesela ekspres memura oteli lider düşünüktüğünü maazisi memur lider yani tabii ki ona mesela ki ya o düşkina yani. Size dedi ki izleyicimiz promosyon parası nasıldır? Şimdi promosyon parası haramdır. Bak promosyon parası devlet mesela bankalara 5 gün, 6 gün, 7 gün önce bu memurların, işçilerin, emeklilerin maaşlarını bankaya teslim ediyor. 5, 6, 7 günde o parayla bir sefer faizle o ticaret yapıyor, trilyonlarca para kazanıyor. Çünkü ne kadar memurlar var Türkiye'de, işçiler, emekliler çok para kazanıyor. Devlet de bankalara demiş, bu paradan bir kısmı da maaş sahiplerine verin. Memurlara, işçilere, emeklilere verin. Tabii bu sefer bu bankalar gidip memurlar işte gelin benden 3 sene şeysini alın maaşlarınızı ben bu kadar promosyon sana vereceğim. O promosyon maaşın faizidir, haramdır. Kesinlikle almaları lazım. Bu memurlar, işçiler o promosyonu almaları lazım ama yememeleri lazım. Şimdi bankaya da bıraksalar bu faizcilere yardımcı oluyor, caiz değildir. Ama alsınlar fakir fukaraların malidir, medreselerindir, talebelerine onlara versinler. Yeseler onlar için haramdır. Birçok insanlar valla ben vergiyi veriyorum, bilmem elektrik parasını veriyorum, devletin borcu bana veriyor. Hiç kendi menfaati için insan kullanamaz. Yani birçok medreseler var, talebeleri okuyorlar, fakir fukaralar var, onlara verin yani. بله مساعدة سلام ده تلفون كمان براسي ما ده بهو مايك Diyarbakır كلامكم خيراتن Selamun aleyküm Seydam. Aleyküm selam. Seydam vardı Suriye me bu megram sual kın. Ka kelam ke? Seydam va ana motor sıfır va ser çakasa ardad de bayis. Mesela tedari bayis tarafiyat ki de ki örnek bu 500 milyar Seydam. Banka diye bu 5 sala biyadın ter bu 600 milyar mesela 7 milyar ev ka khudi.
Ve fiyatı kesmişti ki Seyda. Banka peredeki Banka para de Kodiye motoru. bayi yani de bayi. Dedi bayi o tabi titişki peşinat avi dedi yani banka kışinadı. Tamam. Pe salara mesela dedi ser arda şakası dedi çiftçi. O adeci Seyda. Fiyatı belli ki. Mesela bayi de 500 milyar tedari banka de 600 milyar. Şirket taksit. Evet ki pe salara mesela Tamam. ser arda dedi. Evat fahmi ev yek. O adeci Seyda vasar gavadı Seyda koya tam mekyame vasar davara se köpe mesela hayvana Vazirat Bankası mesela destek dedi. Dosya parası diri hacdeme dışında mesela bir para yatırmıştı ki. Seyda go cahaze ya. Goya cahaze. Tamam Seyda. Hadi amade khudi bin khayr wa shar. Ahlan wa sahlan. Tebaşvaki meydan var hazır. Malatya kankom khiratın. Selamünaleyküm hocam, kolay gelsin. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Buyurun. Seydam'dan ben de öperim sizlerin de inşallah. Allah kolaylık versin. Benim Seydam'a bir sorum olacak inşallah Seydam. Buyurun. Seydam şimdi promosyon haramdır deniliyor. Tek bir sorun vardır, promosyon haramdır. Hani biz medreselere falan versek, şimdi yemediğimiz haramı bir başkasının midesine koysak bu caiz midir? Yani ben bunun sorusunu merak ediyorum size zahmet. Bunu soralım Seyda'ya inşallah. Allah razı olsun. Allah'a emanet inşallah. Seyda go hanıma mı Kur'an'ı da khuyne cinaji yanlış çıkıyor bir kilo az bu khuyum ne khuyun dike ve halal. Ana kuzambek yanlış khuyne bila ne khuyne çitri. Ama mesela yani nizana kuatı lakin ci yanlış herkes yanlış çıkıyor. Yani ben yanlış peygamberin kastı yanlışına otille haybi bilerek zamek yanlışa göre ne khuyne. Çünkü mana خلاص lakin rufi'a an ümmeti el hata ve nisyanu ve ma istukriyu aleyhi peygamber ve ümmetamen günahı hata irabiye ki hataen yani Kur'an'ı dinlemeyecek o da hata bikev rekaat ki kemke ne birawi günahcıratne. İşte Kur'an'ı hata bkhuyne lakin ki zana ve nizana bkhuyne ve yanlış bkhuyne جرى بيك كلمة كي معناها خلاص بقى مثلا أنعمت عليهم كبيجة أنعمت عليهم أنعمت عليهم يا ربي وانا كنت نعمل وانك لكن أنعمت بيك حركة كي من نعمت كريه أو تخا معنا ذاك بزانا يشخو حرامة كسان بس خا حرامة أو يانشي بك نزانك ويانشي كي لكن بزان بيانشي قال نخوين حتى خبره سيدا جوز ملاي فخريمة ne kadroliye zmenatiye gündüküm o derse kadar ciddim قالوا زكاة مدرا يانا يعني زكاة فقيرية الملارشة وقتك فقير ومستحق به ومالي تنبه وجوك ويقرأي مسخولة قال زكاة قال زكاة وبدا درسا قدر جدا درسا قدر جدا بدا قسن درس فبي خدمتك مصنع سيدا قو دولت زوكو يسال باران كيمة شخد نأوتا سيغورتا قاسقو تري شيدكن هم جو كمايا باراني هم جو آفاتا هم جو آجير والحاصل جبو زيبك ميبكي قاسقو تشيكرنا عرض قاسقو شوي نجايزة بني رأنا ارتز بستاين دانا ام دوري ديس دامنا كي باران ناباره حضرتي عمر زمان حضرتي عمر باران ناباره جاركي تسنميجا باراني دسته خبرند که به یاربی ولی امزان چما باران ناباریز یه گناهی مدانه تری ویزامین زمان حضرت عمر و امزان jem چبکنه باران باره ام توبه بکن استغفار بکن اوی گناه اوی باران باره به دسته حضرت عباس که به یاربی وقتی پیغمبری تل حیاتی بو موید که توسلنا بین خودتا ما پیریجات مدگاروید بارانی بارنی ایرود نامه دا یعنی ان یاسلیه ما حضرت عباس آب پیغمبری ته تجبو خاطی بارانی باری جا حضرت عباس دستیق بلند که دوی ولا ته بلاج طرف خدا دا بسری انسان نای ایلا جغیه گناه داتی و او بلا رانا بجی ایلا بتوبه راد به انا ملت ما فسق و فحوش و پیستی و حرامیا کتی دانه والله این خوی تعالی دیل باران قطع بکه کبرا مرام شینه انسان مستحق بونه إجاز بروي أم الفلاني إعلان كنفانك خويا حزار دولمانا ودا حزار دولمانا وبينسا دولمانا يعني توبة بكن استغفار بكن زكاة بدن پیغمبر ما آچق دبي وقت إنسان قطع زكاة بك خداش قطع باران بك بني باران خدا به
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أجر أهل مملكة أهل الشهر أهل جندا إيمان ما بين والتقوى يمكن عبادة ما يمكن دسي خزمرة من خزمرة دعاء يمكن أما دري بركة أرض آسمان سلوان var ki آسمان باران باره وباران باره شكر أرضه هر درته ولكن كذبوا تكذيب النعمة ما تكن شكر النعمة ما ناكن وفأخذنا بما كانوا يكسبون خلاص بيه أنجي وان جزات كن بوي عملي وان كسبان والله إن أم توبنا كن إسفانا كن بيت شبلاخي بيت تعزيتي بيت بيستيا كتنا ملتي تنظر نعوذ بالكي يانا والله زنا بالكي دبه والله إن خويت على قبولنا كشمه ينبيا أرضي هني خويت على جوك جنة كيز ما تشكله مجكله فحوش خانكي يكو أوابك هاي تشا خدا برحمة الماء خدا تي رحمة خدا بي ادعوني استجيب لكم زمن دعابكم الدعاء قبولكم الدعاء إنسان يقول شيء حرام قبولنا غبن ما تعمل حرام هاد شيء حرام بس قبولنا غبن إجارة أمرام خب بيك الدعاء خدنا إنكار خداتك نعوذ بالله نيارتي بالدين خدا رب كتاب خدا راتك خبي شو بار ده حبسك نادي ده نهاية سيغورتا ندرسته سيغورتا ندرسته عرضه وشيك Diyarbakır kelamke خيراتن ولا خدي جارة جدا أجمعين كلامك ولا ساعة سوريا معنا بي بلى سلامة خدي السرور أجمعين يكجي لما يجكو دكن قديم فاتحة ناخوي نسر ميجي دعانا كن راد من أبيار بشتلمية نار الميجي ده لا ميجي خود قديم تسبيحات ناكن شكل تعاكي تشكيناك أما همان سلاف دون راد أفياك ويك شيء أم كريتشين وقت دوال جاز آوه كمهد خرابة سناوه خوي جان كمهد درسي بريوي زيادة دبه برد دستيلة أو برا حرام نابه هذا حقيقة أبونة دي مره نوسا وقت ما كذا دستينة برد ده جا وقت كمهد درسي إجا برد تدير زيادة دبه ده قش بيفيات تمام أبود الدو ويك شيء شو تنبت شنابه ده حبجي بسن لا حسيهم ديام في حال أوجي المال روزي دقرة روزي خير روزي كل ليلة القدر وانا ميجي يعني روزي خير دقرة إجا قضاها بدبي مرسنا طابقة نابا قضاها بخير خير أخو برا سيداج مجهر قتينة يعني روجيات قضاء هي ما تبي سنة جي بيخم يعني ما قضاتنا بيجي مرس خذا قضاء بلكي يا تمام كامل سيدا برسين إن شاء الله أهلا وسهلا من خير خوشيده زي إسطنبول كلامكم خيراتن Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar hocam. Türkçe cevaplasanız memnun oluruz inşallah. Allah razı olsun, buyurun. Bir sorumuz olacak. Bu hükümetin açıkladığı orta gelir grubu için konut şeyiyle ilgili katılım bankaların aracılığıyla ev almak caiz midir hocam? Sistemi biraz açıklayabilir misin? Bu hükümetin açıkladığı sistemi biliyor musun nasıldır? Açmışlar. Diğer bankalardan 0.69 faizle ama katılım bankalarıyla da bunun şeyini açtıklarını söylüyorlar. Katılım anlıyorum da açmak doğru mu? Onu ben de biliyorum. Abinin usulü nasıl? Mesela parayı kime veriyorlar? Kimin hesabına para geçiyor? Bu para geçinde durum nasıldır? O biraz muallaktır sanki. Onu tam net değil sanki. Onu detaylarını tam bilmiyoruz da hani acaba ben bir sorayım gene, detayı bilmek lazım önce. Tamam. Tamam. Başka var mı sorunuz? Tamam. Allah'a emanet olun. Ecmaîn. Allah'a emanet inşallah. Sidago mesela motoru evciser arda demerva sıfır motor demerva banka destine o defroş bir vane jotkara بينسديد كدوام شسدي موتوري تخص أنا كمثلا خوي موتوري بينسدي بدوام وان حوالي بانقاي بكيجا بانقا جوي بينسدي بكيس شسدي فايز بابسري حرام أي فايزة بانقا بس لكن كبانقا بتمام وي موتوري أدستينم بينسدي لكن بدين أبشسدي دوا أو درست يعني بتشاقلسا أكثر درستم يعني Seda diyor promosyon haramdır. Evet.
Madem ki haram bir şey biz yiyemiyoruz harami. Niye medreselere, fakirlere veriyoruz ki onlar haram niye yesin? Ya şimdi haram mal herkese haram değildir. Şimdi bir insanın malında haram varsa, babası ölmüş, paralarını hep haramdan toplamış. Nereden toplamış bilinmiyor. Şimdi fıkıh kitapları diyor o haram mali hep müstahaklara, fakir fukaralara vermiş. Eğer sahibi tanımıyorsa onlar için haram, halaldir. Şimdi zekat zenginlere haram değil midir? İnsan babasına verse, oğluna verse onlar için haram değil midir? Ama fakirlere verse, kendisi ise haramdır. Ama fakir fukaralara verse halaldir. Bu promosyon da öyledir. Yani haramlık o necaset yani haramlık onun çeşidi var, yerleri var. İnsan yese haramdır. Ama mesela müstahak olan kişilere verirse haram değildir ki. Bak Peygamber diyor Allah-u Teala demiş la tudayyi'u emvalekum. Mallarınızı zayi etmeyin. Şimdi bir insan bazıları Peygamberimizden önceki ümmetlerden hatta ganimet mali yemiyordular, yakıyordular. Ama bu ümmette mal zayi etmek haramdır. Sen illa bir malın müstahakları vardır, onları vereceksin. Haram olan mal, mesela bir insan mal toplamış, haramdan toplamış, nerede topladığını insan bilmiyor. Bu tövbe ediyor. Şimdi fakir fukaralar verir, onlar için haramdır. Çıkarması lazım. Tamam, zenginlere haramdır. Senin için haramdır ama fakir fukaralar için necis değil ki. Yani sen ise fakirler içinde olmaz. Evet. Necis şey ne fakirler ne zenginler ki yani kullanımı ona haram. Haram, kullanması haramdır. Maalesef. Ama bazıları için halaldir. Seyda guhene kan lemeş çıkın ama tesbihat anakut çıkına uğradım sakıdarım. Ana tesbihat sünnetin. O tesbihat illa mercu tesbihata runi tesbihat ke yani mesela mezhebe misafir ve sünnet emel pişirmeci runi o tesbihata ke lakin pri almi asir bin Rumistan ne sünneti ashabiye selamdan için bereyde bana tesbihat edilmeyecek par mühimmin. Yani Peygamber medveye ki pişirilmeyecek sivsiye subhanallah elhamdülillah Allahu ekber cedab ke rıza kıyamete en ilk khira par tahzira khuda ev. Lakin el bereyde jarara işe kuş bikar mala kuş kar tesbihatı gerek ki. Mesela cana işim çedbe esselamdım ecradım lakin illa tesbihatı bereyde iş bir yani mer tesbihatı bike تجرد دايما بك لكن نراسم إلى تروني وبكياني وتشكسطنا. سيدم صلاة بدأت تلفوني ما جارك دي هنا جمرسيني كلام كم خيرات ميرسين. السلام عليكم ورحمة الله. علينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Allah sizden razı olsun, sağ olun Seydem. Cümlemizden. Seydem bu promosyonu katılım bankalarından almak caiz midir acaba? Bunu sorabilir miyiz? Soralım size inşallah. Katılım bankalarının hani işlemleri faizli olmadığı için bu konuda yardımcı olursanız. Soralım size. Var mı başka sorunuz? Yok Allah razı olsun. Ecmaîn Allah'a emanet olun. Batmane kerem ke bu hayır hatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Kerem ke. Seydar abdüsün. Sen baş. Kadir var razibe. Bale. Seydar Suriye kalmış var ehliyatları. Senin Kur'an'ın Kur'an'a fanafilin. Antıkın nasıl diyor? الجديد بخواني بالنافي قالوا تحلق سيد بكل فضل إجوارة بيه كامل سيدا برسي إن شاء الله وكذا برسي وهنا لا سيدا أمانة خذي بين خير وخشيدة إن شاء الله سيدا قو أم بين مكريجينه بين صار بالي كتب خاني كي أبونا شكل أبونا بسد كاتي بو ماني ما خير أبونا داي جا أبونا تري بهاد بدولة بهاد كه بين صار شو درس كم جوي أبونا يبطل بكم بري خو مداية ده بري خو دقرم جا أبونا بيه بينست ماني بيقول أوزداي شوي Evse devlet istine, devlet işte devlete halal ve haram ne çıbısyet mecburi bir yani. Ne degrija, peri xo degri. Ha, peri. Hakkı abon, teri abone iptal ki sen navi xo. Evet. Ya bir hakkı abone daye zede. Ha, bir peri gudaya zede. Abone çeki bu abone. Eviyat be faiz o ya eğer faiz ve ne caize. Bistine ama nakon. Lakin bedera pere ve şakı sat kağıtstan diye. Ku ana değere diye. Degera abone. Yani. Degera abone. Ya hakkı abone dedisini. Hakkı abone be. Ya abone bu abi. Mesela ana zahrim ya cikida çekim. Ya pes edeceğiz. Ev caize tişkin abi. Degera abone. Değere abone mesela bak hayvan ki tüp kirib sat kağıya bir pes. Hayvan cayı mayı bir pes. Öyle bir pes tişkin abi yani. Seyda go dedi roji van roy sünnet van am kemin Recep ve Şaban van roy mübarek henet semehen
پیشم هنه مناس خاطر روزی باید شم و پیشم آدم بین بگیرن یا روی ایام البیت دبیجام سنتین اما خواهد دل مرحد نام قضایی پیخن توه أنا كو gerçekten قضا يوان هبن قضا فرضه ومثلا روزه پیشم و دشم و نظام عرفی وان سنتن عبادت کی hem بدأ عالية بفرضه و بسنت نابه گره وصل niyet neyinin أنا مثلا عبادت کی sünnet be seçar عالية يجبه تاري مثلا camiye سنة الضحى سنة دزميجي سنة سفري ومانا تفكري درك عدد بتبلد به أما مثلا يك فرض تدرك عدد به هم الميجا صبيتكم وهم سنة يبكم تشينابه سنة وفرض عبادتك بدأ عالية تشينابه جبروي هواي وقت يكون زابن قزاي وهذا وني قزاب كنت نابه وني سنة تابكم دنيا نابه دنيا نابه عائلي تشينابه سیدا گو راسیوی مثلا خانیا پرسی tam zan çikivi televan ve devleti orta gelirli vani hebuna normale yani Cumhur haydi 0.69 ve faizi devlet ve faiz yere yani de çay burası aynı tam net yani ana devlet khanya de bir fakir kivan tne van aynı ana orta halici khanya van tne bin sana resmiyeten ve ev işgal mistin Serüydü yani devlet bededi de yaki harabı. Böyle tam ayeti nahanet mesela. Sen mesela da telefonu mehne her düzü Diyarbakır'ın yakam kelamkum khairatın. Alo, selamun aleyküm Kuzen. Aleyküm selam. Mücabı Seyda pırtaki mehabu ricakim. Ka kelamke. Hayvanı ki doğum da çavevi nebine. Korbe. Korbe, ev ya ji kurbanê ra dibin nabe. Kamê sêda pirsin. Zayıf bir yana. Zayıf. Golik, ji golikti da anadan doğma kor bû. Min jî getê bi xwedî kirî, kam bu ez bipirsim. Kam kurban nabe kurban. Ji kurbanê ra dibin nabe. Kamê sêda pirsin inşallah. Tamam, şefaatı min baş, amanet bi xêr û xweşî de inşallah. Carekî Diyarbakır kelamkum khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya hocam berba ava saata bir putre ben berba pet dezmeş bigire. Acaba dezmeş pet gittin yana. Yani saatan mal etine ne olsa? Evet yani normal yani normal iş görüyor. De saatine lo. Evet saatine. Kam desmece persin inşallah. Vakit persi ve ne? Ne hoşat ne amanete hudey ben. Ehlen ve sehlen bin khayr ve hoşide inşallah. Seyda dedi ki Seyda acaba de bize izah edebilir mi? Bu katılım bankaları malum diyorlar biz faiz yapmıyoruz alışverişlerimizde. Diyor acaba bunların promosyonu nasıldır? Promosyon halal değildir, caiz değildir. Şimdi promosyon bak yani o neyin karşısına veriyor? O maaşları orada eğer alsalar onun karşısından promosyon veriyor. Maaşları orada kalması borç kalıyor. O borç karşısında şeyi almak küllü deynin cerra nef'al feverriben. Yani burada bütün mezheplerde bu kural geçerlidir, şeriat kuralı. Her borç karşılığında bir insan borç karşılığında fazla bir şey alsa o faizdir. Yani bu katılım bankalardan da promosyonu almak caiz değildir. Böylesi de gideyim Kur'an kondun hem bu kışa Kur'an daha kondun. De böyle ötküm nakın de benim Kur'an nakın. Gel şeyde biz. Xudayan islah. Ki zaman dua kın. Ola yani zor. Böyle size bu hayvan golke. Yani. Kore. Kore hati dünyayı. Yani. De biz bu kurbanı de beyanla. Nabe. Beni peygamberime hakikan hayvanı naben kurban be el avra'ul beyin ve avruha. Diyor hayvanı kore ve korteyi açığa rızana ve nabe kurban. Kurban yani mesela hediye meride Xuda. Ana ki gömlek ki bede meri o baskı ali ki jekribe. Tedl xukri da qsile nabe yani. Lakin tedi ayya mer toplamlar xuke. İse mer hediye ki bede Xuda yani çıqa yani gele mükemmel ve çetir. Ya kur nabe sakat nabe. Yani xoşum zayıf nabe yani. Böyle. Selam sadava da telefonu menen muaj bigrin. İstanbul kelamkum khairatın. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Uçağım Seyda baş inşallah. Hamşulara Xuda razı olmuş baş inşallah.
الحمد لله خدي جوار عزيز ام باشن ازي دسا بو براماسيون سوريكي معي عاجبتك ماما كلامك حقيقة حرام لك الناس إذا وقت بيجيش خلاص بيه حرام أما تشتكي سليمة قرجة مشتكي ومثلا أمي بري بكشي نجي نكشي نجي بانك أمي بري بانك الدولة بوزارة بكش بري معاشي ما ددن أري أم بروموسين بقرجي نكرجي ددن أري يعني بري ما بخبت نجي نخبت نجي معاشي ما أوددن رابعات امراض دشم بري خودك شين إيجار يعني حرامية وي هناكي طبي قوريقو أم دبيجن أو فداكار كدكن بري ما ددن دبيجن اشتب بانك وان نكشن يا ما باكشن از ددن ما بي بري أري كامل برسن دلهم درواز بددن يعني تدبي شخو ام بروموسي بنقر جوان ناسي نجي بدن ما ندن ما شخو معاشي ما بدن ما معاشي ما بدن ما دولة دوام يا دولة النتيجة ده يبدن ام كيفي نادون ام جوان كيفي نا بيجي دولة بدن نمالي وانا اتشتاق ناس بيجم بيجي ابين بروموسي تمام حرام سيدا جو حرام ام ناش بولنا خلاص اگر كو ام بي بري بقرن صدقة وياخد اشتا زكاة كارنا بدن كامل سيدا برسن ان شاء الله اما هاتي خدي السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا دياربكر كلامكم بخيراتن سرچاوارا اهلا سوري مسخره خود زره بود کا كلامك كباب خوش هذا جو راضي به كلامك مرد کی مجرا گو ام هر نیورو کی مگو ام هر جامعه نمیج بکن گو من نمیج خود سر فکریه از هاتمه yani gündeki hatı bu gündeki arayı 5 kilometre 10 kilometre istene bu. Em meja rokir sere bu dudu be. Yani meja niro bu gomsayes bekiriye. En meja nivro bu asre bu. Mugo am her meja bekin. Ha asre bu. وقو من المالكية ذات ما يوم وقو كهنا عصرنا نو أظن ده شواد به يعني حتى ما لا أظن هذا الميزة عصرنا كده قو من المالكية تفسيرها بدو ذات ما كم سنة برسن إن شاء الله تمام أما هذا خدي بنت خير خوش أهلا وسهلا سيدا قو مالا كويا دا إيش يدي يا دا كارخانة جيه كو ساعتا وانتن ساعتا آوي يعني جي آوي قاچابه دست ميش دبن آوي أنا دزميش صحيح آوي بالدزيجي هل بي دزميش بقري بآوا دزيه أو دزميش صحيح لكن أو دزين حرام يعني يكي آوا قاچاق قلان ميش بكر بقاچاقي بري دولتي نده بلدية نده أو بيقنا كارد ولكن دزميش تماما يعني أنا هنكي من سالفاني ديانت يا هنكي دين دمي كانو دزميش نايقردون جنامر نابا نوكسا تآوي بالدزي بحرامي يا بزوري يكي بسيني بزور بسيني دزميش بقي جنامردان خوني تي بناوي عيريه سيدا دي بروموسيون حرامه راسته يك شخوت بروموسيون بدنه ده شخوت بريمه بابدمه وراجيه واداش دي بيقولون ملكاره في بري لا جامع الخواسك نزانه بيجي انا بانقي خير دي بابي خد حياتي ده بلا دايك مرفكي مثلا 20 مليار بروموسيون ديكي بانقا 20 مليون زراره خدك كو كاري نبي ندوي معاش دوي بلا زراره خدك بي معاشي سخونينا بفايز سخونينا 40 مليار 5 مليار كارت كه 20 مليار يدوي 5 مليار يدوي يعني بانقا انا ماهيتها في بروموسيون فايزه فايزه معاشه يوصل بانقا خير دي بابي خو كسيديه يعني خيرا كريه و برادايه خوي معاشه وخوي مأمول وعيش صدقه بده صدقه نكار بده خو خير جيناي بده جي انا بده فقير يجقل بده فقير لكن خير جيناي انا هيك مالي حرام بالي به قال مجبور مالي خدا لكن خير جيناي اجا زكاه فرض امر خدا زكاه بده كسينlik له قبول نار سيدا برسا داوي يك ميوانه مهات 5 كيلومتر ورده گونديج ما دور ام بيجن المجا عصر ولا من المجا خوني روج مالك سنه انا في خمر عليه الصلاه والسلام المدينه المنوره جارك المجا عصري نيرو سلف كده مغربي عيسى سلف كده اگر مسلمان يقول نيته باز نيرو عصري سلف كده يعني جائز اما بك عدد شخوره عدد نجائز امام نووي دي بيكون عدد جائز ولكن عدد نجائز دبي دولات برا فايز بي فايز ده يعني حيوانات 5 حبازه سيغورتات كه 10 مليار پیشند بره جی پری کده
Bir çavay. Yani 10 milyar kimmiş valla yüzde. Sede de kaç edbere. Ola ku enflasyon ziyadır ve faizi. Bini enflasyon da bej mezhebi İmam Malik İmam Yusuf fetva dedin ki zarar naket. Çünkü değere para şu efkasa. Yani dişki ija kuduvi değerle berjertir ve zarar naket. Ama ku mesela ziyadır ve faiz haram. سيد بي روجيل مفرز بو سالي اول بعدم نيش از روزيه بقرن قوت بچو كي بدبيس حفت حيش سال نابي در باس بو از هاتم بخد سالا كو ات از فهم دكم دبيس جانا بيج از اوان روجيان ناقرم يعني سالا اول لي فرز بيه بابي güneşti. Yani bağlık bir. Bav nevi eri. Bav nevi. Bav güneş si bavi da. Acaba güneş si mi si bav diye. Vallahi si her diye. Çünkü gere evci madem sana bağlık seri farz ve gere kasap. Kazakının seri vacip. Bale. Sede bir ihtimal yasin ki bu khuyne galo meret teslimi karar teslimi ruhi çen insani bike. Ana Yasin ek Kur'an'ı khuyne khirayi khani jwira. Yani guri İmam Hanifi, guri İbn Teymiye, guri para alima İmam Şafii'ne bütün ümmete İslam ilişki ortak görüp ki. Böyle. Sen de babamdan xwazem nan beri, nane xod be xode jwe narazî be. Ora babiyon demek ahlakı tune zeyde. Yani ahlak Peygamberimiz Aleyhisselam en insanı xodacı alse insanı ahlaksız zaman bozdu. Ve en ekber xodacı hisse ek ahlaki xoşbe Osmani yutahaddi dedi. Sedat Bey, ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam gelecek, tüm dünyaya medeniyet getirecek. Bu medeniyeti savaşarak mı getirecek? Çünkü dün bir programda izledim, Frankes bir adamın ismini zikrediyor, anlatıyordu. Bu medeniyeti getirirken savaş ve katliam yapacak diyordu. Bu doğru mudur? Mehdi zaten medeniyet demek değil midir? Şimdi Mehdi, mesela hadiste, tabi Mehdi hakkındaki hadisler çok zayıftır ama sahih hadisler de vardır yani. Yani Peygamber Aleyhisselam diyor dünya zulümden doğuyor. Mehdi geliyor o adaletten doğuyor. O zulmü kaldırıyor hep adalet yapıyor. Biz de öyle yani ümit ediyoruz. Böylece sen de peşçil meja cum'i لميجان نيفرو قالوا ما الميجان يروب كباشي يشخو من القضايا خوب كباشي ما القضايا بكاتشيت يعني دفار رو كذا شاش فرستنن وقت كذا دفار ستنن لميجان جمعي فرزو وبيغمبري ما مش كذا نكري اصحابيا نكري تابعين نكرنا امام حنيفي ومالك وحنبل الشافعي وحنبلي نكرنا اما شلون زيد الميشكي كنت كيف سياد بس الميجان سبي ازراد بن دكم لبلي yani artık zilame pidek ayırana ya pidek bez zilame ayırana be. Yani hep siyarken gazi bükün vakti Kur'an'a bu günah istiyeda yani kimse yani la tesir vazir misal okra kadar bir kes günahı kesse öknake. Yani hel nagre günahı aydı yani. Böyle. Seyahat ve hayırlı akşamlar ben bir rüyayı verdin. İkinci sorum diyor. Benim mehrimin bir kısmını aldılar. Diyorlar zorlama yoktur ama ya altılara bırakırsın ya da evden çıkarsın dediği. Ben de mecbur kaldım. Sizce bunun hükmü nedir? Yani ya evden çıkacaksın ya da altıları vereceksin mehri. Kocası mı demiş artık kocasına ailesi mi ona söylemiş. Yani şimdi bu mehrimiz bu vaciptir, farzdır. Bir kadın mehrini başkaları vermezse bu mehr verilmese hatta bir rivayette vardır diyor bir insan hanımının mehri vermese kıyamet günde zinakar sayılır yani. Çok tehlikeli bir şey. Hocam selamlar. Hocam her gün etrafımdan birilerini kaybediyorum. Adeta etrafımı kuşatılmış helal haramada dikkat ediyorum ama korkuyorum da hocam ne öneriyor bunun için? Neyi kaybediyor? Acaba insanlar mı ölüyor etrafındaki insanlar mı ölüyor? İnsanlar ölüyorsa onlar... Tanıdıkları ölüyor diyor. Acaba bu konuda bir hazırlık mı yapmak lazım? Nasıl karşılamak lazım? Ya şimdi ölüm zaten insanlar hep ölüyor. Bu hastalıklar oluyor. Bu hastalıklardan günahları yüzünden melek çoğalıyor. Yani hatta Peygamber Aleyhisselam diye eğer yeryüzünde zina çoğalırsa ölüm de çoğalır. Şimdi zina hangi safhalarda? Yani kendisi dikkat etsin, günah işlemesin. Günah yapmasın. Bir insan günah yapmasın. Evet.
Yani musibet Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve ama ashabı min musibet illa feyma kesebe eydikum. Başınıza herhangi bir musibet gelse elinizden dolayı geliyor. Böyle. Siz günah yapıyorsunuz ondan dolayı başınıza musibetler gelir. Gedemin jimir ciheye. Yani. Gelo promosyonu has kamen tornayı koy. Torni fakir ve müstahaki zekatı ve نقول يوجي إمام الشافعي فتوى للضائري لكن نم مستحق زكاة بن قارب ده برامسون إنسان يقول قناة معينة برامسون صفرة دجالة bir insan hadi fazla bismillah kudeki kazı çağırdım halkı. Olas vergi yapıdım, zamdım torna yapıdım, korre yapıdım, pire yapıdım. Çünkü yani promosyon harame ve bakuna dehqat gibi harami halali ve cihara. Böyle. Sen de bir bacar ki, menci bacar ederim bacarı koy. Vakti ederim maalesef servis ederim camiye. Çünkü ku cami azanay merkezi isteme, mele nay camiye. Gel o bari mele heyana. O imam ne tabi imam de karşı verilmeyeceğim maaş istem maaşları haram yani. Sen bu bağ kuru maaşı haram mıdır? Helal mıdır? Haram mıdır? Halaldir bağ kurudan maaş almak halaldir. Niye haram olsun? Yani artık demek ki artık nesin kafasına takılmış. Viyacı kodu selamu aleyküm tişkine yapısı seyde tamaşavan kime. Seyde ser miriya melekare Kur'an'ı bukuyne hinek dibin khiravi naraj miryar lisservan. Yani ana peygamberi mesel miriya Kur'an'ı ne khundiye, ashabiya ne khundiye. Ama almi asri alma ekser yani dibi meri evcibek duaya, çava dua ismiriyara caize. Sadaka caize, Kur'an caize, ekseri ulema-i İslam caiz diyor. Seyde Bitcoin çavaya. Bitcoin ne caiz? Bitcoin malı per insana xarakirin. Yani tib çavay xnabi, tib desteği xnagri, ve her yıl sfer sevit ki Peygamberi medve ve Malkistan hatta un bir desteği xnagirin ve nefrosun. Eka Bitcoin teditin. Kayık bir desteği elde etke, xiyali tab xapandın ve tab haramya. Seyde bir Türkiye velataki Müslümanaya. لبلي خلق وي سدي حشتي فايز يدخل بيه شواد بيه قنات كن صدي حسي فايز يبخن صدي نظام حسي فحوش وزنا يتكن صدي بلكي حسي دان سيدا الميج ناكن قناين الميج كن جاي فايز خورني مصدر يعني بله سيد بيه سجدة آياتي وقت مرة بخير مرة جاك در سجدي ياجي مرة دودار سر السجدي بيش دجارة مرة قالو أتحاتي دخوين ناخوين سجدة تلاوة جوايا جار كمير سجدي lakin mezhebi İmam Hanifi de gelip piyarın secde. Mezhebi o mesela piştik meclab secderlik. Mezhebi İmam Şafii de nabl meclabi ti sünnet evkari secde. Dile khabe edem seda tilaveti? Ne nokta şik besede. Ama Kur'an Kur'an gibi khoyna. Secde ki bu ke? Kur'an sonra Slav'da ya. Secde ki yek secde. Slav'da de seda. Evet, Slav he. Mezhebi İmam Şafii de he yani. İnki mezhebe de tünne yani. Tünne. Sen persaga diyeci cami mezakre ve muhasaba yüvekir hemen persa diyeci persi. Debe nabena mağrib ve işe dedi gora hani şafiye ki kendike. Debe ana direj biyete di gora şafiye diyem çimkin. Ana mezhebi İmam Şafii mezhebi cumhuri. Nabena mağribi ve işe peygamberi medbe hatta gâbe şefaku. شفق الصح قرش أوك شفق وعوري الصورة إمام حنيفي دبي أو سبيكا يا حتى إمام يوسف إمام محمد مثلا إمام حنيفي أو دبي شفق وعوري سبيه يعني صحت كي صحت وده قوانه طبي هافين يزرستانه كي بلكي دريج كندبه لكن مذهب إمام الشافعي يقول مذهب الجمهوري ده الصح أما ده بتقييم تركي ده يقول مذهب إمام حنيفي حنيفي اشتك سأد بيجي خبتن vergi nadın قالوا شوية بس كانوا بخبتن لي vergiye nadın. Pri vergiye şusulma yani tişki hakkı nezmiletirat garip xabitman garip. Sida pirek dibe gelo promosyona xo kara bide meri xoy ku naşole. Ku naşole kara bide ki meri ku fakire mustaqi zakatı ve o bisra zakat pirek kara bide ki ana pirek kara zakat. O eşya bıkra bine mali. Yani indi binemayın ve iyi binemalis pirek halale. Ana mesela zakata pirek merdiçe. Evci İmam Hanifi belli nas hatta İmam Hanifi almek mensubu belli etçe. İmam Şafii cumhur ve zakata pirek merdiçe. Ma yamir pirek nas çünkü nefaka pirek simir vacibe ama yamir si pirek ne vacibe. Zakatı ve karabda meriho promosyoncu karabda. Seyda müstahak zakatı be. Emekliya ferdi yani bireysel emeklilik.
Devletçi parat hasarı katkı dedi bir çavayı. Valla bireysel emeklilik alim fetvanadır. Mesela ki asri kısım ulemaya asri ve keyfi be ne caize. Ama insan ki mesela güvencav ya kara doktor tine, ilaca kara tine garaj bu hatır ve zaruret kara keyfi emeklilik. Sen de kiri deme. Gelo van hene kurum ni hene evim mevim zeycanı böyle çe evim bu evim navi on hene meşhur. Evet. De begalo kaim sen o anda khani bisim şkore. Kara bisine. Yani ekser van evine teşek mağarışma kiriye şer'i yani halale. Selamun aleyküm hocam, benim kardeşim şehir dışında, burada evi var, ben kirasını alıyorum, ona gönderiyorum. Kartımla evimi alırken yarısını kredi çekmişti, benim paramla karışıyor, acaba nasıl olur? Kredi kırışıyor, deyni krediyi kartayı kişandıysa. Tam zoruna kıma çizir. Ama krediye pelak şansıydı. Kredi bir faiz şansı. Haram ana. Nikar. Bir avdu de begalo zbedim çavay. Avdu de vakti tabii ki şimdi sebebi ortak. Sedat Bey, millet keftu kedi rakabeti henekce, Arabat sin henekce, dibin fakir perimetune, ama darın prab deyn digrin, avcı Arabi'deki kişinin galo via çavay. Öyle Türkiye'de bir nice araba namay. Ve devleti araba o millet ben fakirin bir Çin'e. Vallahi israfa ku ana tekirin. Yani yeki ku araba jriye ku mazot benzin bahabiye bir jola abi kilometre keyfine akım heye. Bəli. Millet tabi kendine dünyaya yok. Hatta bir dünya çavi milletiyle der. Bəli. Sedat Bey, Kur'an'ı Arapça okuduğumuzda anlamıyoruz. Evet. Kur'an'ın Türkçe mealini mi okumak doğru mudur? Doğru Arapça değil. Kur'an olmaz. Lakin Kur'an'ı Arapça okusun, mealini okusun. Türkçe mealini okusun. Kur'an olmaz. Yani meal Türkçe olur. Kur'an değil. Kur'an Arapça. İnna enzelnahu Kur'an Arabiyen. Allah-u Teala diyor ben Arapça bir Kur'an göndermişim. Türkçe, Kürtçe, Farsça yoksa yani Kur'an olmaz. Mealini sonradan kitaba bak. Hem mealini baksın. Yani tefsirdir. O ama Kur'an olmuyor. İlim. Türkçe okusa Kur'an değildir. Evet. Sedat Bey, bazı öğrenciler daha önce devletten burs almışlar ve borç almışlar. Evet. Promosyon parası ile bu borcu ödeyebilir mi? Demek işe başlamak şimdi. Yok. Kendin veya olmuyorsa fakir bir öğrenciye verebilir mi? Şimdi fakir öğrenci de yani okuduğu bu devlet ilimleri, fenni ilimleri okuduğu için çalışamazsa ona veremez. Yani ekser ulema İslam diyor bir insan Arapça okuyorsa İslami ilimler. Çalışamazsa yani çalışsa idaresini yapabiliyorsa da ona zekat verilebilir. Ama bu fenni ilimleri okuyanlar eğer okumazsa çalışsa idaresini yapabiliyorsa zekat ona verilmez. Evet. Sedat borsa çavaya. Bursa? Borsa halal kısmı var, o haram kısmı var. Yani bursa hisseleri almak, yani hisse borsayı biz yine halal mi mesela? Şirketi var halal mi halal? Halal ve halal. O kredi faiz ne gibi halal. Sedat Bey, bilgisayar oyunları oynamak haram mıdır? Oyunu haram ne halal. Sedat, benim kızımın 2 tane yetimi var. Banka promosyon parasını o 2 yetime versem olur mu olmaz mı? Yani eğer kızı ondan ayrı olsa, fakir olsalar verebilir. Bir de Şafiilere göre kıblenin hükmü nedir? Hanefi içtihadına uyabilir miyim? Kıble? Şimdi kıble Hanifilere göre bu kıble cihetine yüz çevirse o namazı sahidir. Ama Şafilere göre illa Beytullah'ı kastetmek lazım. Velev yanlış da olsa yine bir şey olmaz. Lakin gayesi Beytullah'ın tam saatini kastetmek. Ama Hanifilerde o da bir hadis var. Peygamber diyor küllül cihetil kıbleti kıbletin. Yani mesela bu kıble tarafı hepsi kıble sayılır. Ma beyne meşriki vel mağribi. Beyne meşriki vel mağribi kıbletin. Sedat Bey, benim oğlum, ben hacca gitmek istiyorum. Ancak oğlum diyor ki baba beni evlendir. Önce hangisini yerine getireyim? Valla şimdi burada bazı alimler hususan Said Ramazan-ı Buhti Allah rahmet eylesin, Suriye'de tabi şey dedildi. Diyor mesela evlenme hacca mani oluyor. Eğer hacca girse o geç olarak oğlunu evlendirse o da günahlara girse önce oğlunu evlenirsin sonra hacca gitsin eğer parası oldu. Böyle. Diyor bir tane izleyicimiz demiş beni engellemişsiniz. Normalde WhatsApp'ta kimseyi canlı yayına bağlamıyoruz. Soru sormuş Sedat, sorunu sorayım. Hocam kaza namazı kılan bir kişiyi
tabi olmak caiz midir? Ne namazı? Yek namaza kanat keseyda. Meraci her tabi'i ve. Çavaya cemaat olan. Mezhebi İmam-ı Şafii caiz ama İmam-ı Hanifi ne caiz? Ne caiz? Sen bir telefon ede Kur'an desmeyi ilişkine yanına. Dezmej nask. Yani bir dezme insan Kur'an'ı telefona gönderip ki hatta destekleser cama telefonu zararnak. Navi İrem güneye ne güneye? Ne güneye? Navi. İrem navi bahçe yani. Seda peygamber bir milyara Yasin khondiye. Ne khondiye. Fatihi bile ne khondiye. Seda bir av hatiye birin demek cirani camiye bu ne? Ve adet her derece var ya. Demek ki 5 bidon av şor cami aniye bir desmej girtiye. Çavaye. O bu cami tişki perebrin camiye gel peraber ne olsa tişki. Ne belaşın koy abi camisi de. Abi camiye belaşın. Kisi belediye. Belaşın tişki ne abi? Ağzı mecburiyetten dolayı tişki ne abi? Yani bir adet ki var cihese dedi doğru cami yoktu. Abi onlar da cami kurabetini. Afet mi? Bir bak camiye hoca böyle mezi. Yani yaş böyle mezi. Tişki ne abi ki? O iş kopya desmej girtiye. Hocam 8 sene önce birine 1000 TL borç verdim. Halen bana paramı vermemiş. Ve durumu da çok iyidir. Bana diyor ki vereceğim parayı ne şekilde alayım? Şimdi İmam Yusuf, İmam Malik o birçok asri alimlere göre paranın o zaman değeri ne kadar ise o değere göre alır. Mesela o parayla ne kadar altın alınabiliyordu. O zaman o kadar altın alabilir. Ama cumhurun parası yani görüşü aynı görüş ama benim kanaatime göre İmam Malik'in görüşü daha musibetlidir yani. Size burada bir son soru sorayım size. Diyor ki hocam bu promosyon için gene sorum olacak. Kişi şayet ihtiyacı varsa yani bu paraya evine değil de hastane yani tıp bebekte kullanıyorsa var mı bir yolu? Çünkü başka parası da yok. Başkaları bunlara yardım ediyor. Şimdi bir insanın biraz zekati varsa mesela Bağdat'a gelmişse valla bu zekat ben muhtacım zekatı yiyorum yiyebilir mi? Evet. Yemez. Bu şey de öyledir. Yani mesela eğer ihtiyacı varsa başkalarından zekat alabilir. Başkalarından promosyon alabilir. Borç yapabilir ama kendi menfaati için faizleri kullanmaz. Malta ağası yaklaştı razı. Burası inşallah. تماشاون هجا براسي قالك برسالة ديساجيمان هيا حفتي كده بين خير خوشي ده مو خد اسم ربي عالم خداي تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.